Chibai le vek ule hei sarkar le ho tu te du sakna zara Delhi khopui mu ve theina chance ka nei hlau maya kan zin kong le Delhi ka cham chunga ka mun tlo te ka ron da chuak ve le don ani hei airport kan lu ta kan tho hun tu ri dar ni nia tunan kan luggage vel kan chuang kan check in anga Lempu airport atang hian Aizawl to Delhi Aizawl to Kolkata Aizawl to Guwahati hi nitin direct flight a oma so tilaya thlawna var le senso ATR 72 ania Alliance Air India ta ni in so tiang thlawna son Aizawl to Shillong le Aizawl to Imphal kar khata voithum ve ve thloka chuan Aizawl Guwahati hi Monday to Friday a thlok bokani hei in flight service an ron chana vansanga coffee savet vot kan in vele ni hi kan chuan hi Indigo flight 6E2081 ania aircraft hi Airbus A320 neo ania chuan passenger hi za somriat paruk aphur theya tuntuma hian kan chuang khat vek lo na chu kan chanem viewin ka ria Aizawl to Delhi in car hi dark car ni le minute somnga borvel thlok ani tlang puya tuntuma hian dark car thum le minute sari kan thlok ani ticket man hi sang sari atangina in tran tlang puya chuan Tripura khopui Agartala chunga thlok thla in Bangladesh ram chunga kan thloka West Bengal marlam thlo pelin Bihar le UP chunga thlok zelin Delhi hi kan thleng ani thlona chunga dar kar thum vel thut chu ani nom man khop mai asit lai dub lo ve siamo hei kan tum don hnaya leilampo alang chiang to khop mai helam hi Dwarka veng lamania kuku Pacific D21 shopping mall ani khu chuan hei hi Dwarka train station ania airport area kan luta runway thar atimeila 11 ara kan tum don ani runway 11 le 29 hi Delhi airport ti len nana an siam bel khania terminal 3 lam airport sim lama awmani chuan darli le minute somnga pasaria kan tuma minute somni velin kan tlai ani Delhi airport hi lian hlea India rama airport lunber busiest ni in Khovela airport lunber pakuana ani phabokani kan luna tur lam hi terminal 2 ani wangin runway hlui jok lama lam kha kan vapan theile wang dona hei cargo area kan paltlanga so blue dart thlona te po ka mu heng ho hi chu cargo plane te vek ni in ka ria hei helai a hian thlona te chi chiani om takalo om nual mai thlona hading fela hei kailon an ron do do ne hian Indira Gandhi International Airport Terminal 2 chu kan thlenga kan luggage hi bel tuana aron kal dona kan chang don ni heta hian luggage kan lak zo nuwa terminal chuasanin taxi kan la tuna kan tlan na lai hi airport le airport in car khalania dinglama hen runway thar 11 le 29 kha oma veilam hi runway hluizok omnalam khani hei kan hmami hi overbridge taxiway khania runway hluile runway thar thlun zom tu thlona kaltlang na khani achungkhi thlona kong ti na ni chu hengla area hi Aero City ti ania hotel changkang le thatak tak heng Hyatt te JW Marriott Ibis Pullman ti velte omnuk mai ni ti hian kan thlena tur lampanin kan tlan zela New Delhi hi plan mu mal tak nena khopui din ani boka a fel fine a thol nuam khopin ka ria New Delhi khopui hi British hunlaya Kolkata atanga khopui an sondona uluk taka an plan kha ania English architect Sir Edwin Lutyens le Herbert Baker ten an plan kha ani
Chanikia Puri area kan paltlanga henglai hi khovelram sang embassy om khomna deuh khania chun Mizoram House pakhat jok pokha hetama hian omani Central Secretariat area kan tlan pheile a hei hi air headquarters vayu bhawan ania sotami so president chenna Rashtrapati Bhawan ania chun opposite lam hi India Gate omna lam khani chun hei hi Krisi Bhawan Ministry of Rural Development ti vel omna building khani le a chuan dinglam mi khi rail Bhawan ania adot chi a hian Parliament House building tharzo kha oma an hung phui veka thla kala theilo kan hotel kot kan thlenga kan thlena veng hi Connaught Place CP ania Central Secretariat bulchi ani khi apialo ka khian La Meridian Hotel dinglu amai hian kan thlena tur hotel The Royal Plaza kan thlenga 4-star rated ni in a building po asang travau vau khop mai hei Mizoram team hi som ni kan nia kan vai thlena dai Mizoram House om lo wangin zanin chu hotel a hian kan thleng vek don ani naktu ka hian Delhi atangin Haryana district shak in center don ani airport atang hian 7 seater car pali in hotel hi kan pana hei kan thleng rual deuh thup mai Hen hotel kota hian show ve shim atan an da nge Rolls Royce Ghost alo ding wang maya apui ve shim ti hian lobby kan luta an hotel design vel shim hi Greek hey Roman theme deuh rui mai mo ceiling painting zong nen khianin Roman architect rui mai ni hotel lian takania room hi zali som pakwa lai an ya keini hi chong som pasari na kan thlenga kan room chung dan hi kan ron tilang thuak ange kan room hi standard twin room ania hei kan room and don khop mai kan room hi mo hello bathroom hei kan room view ani he kan room atang hian jantar mantar lo lang thereng maya jantar mantar hi van boruak zirna observatory ni in Jaipur lal Jai Singh pani nain kum sa kha jasari somni pak thum a asiam khania UNESCO World Heritage Site ani hei main lobby sira hian Roman garden a oma amoina nuam khop mai hei gazebo tipo oma alian lem lo na chu zialzuk vel pa hanom thoven dan anuam vereng mai open air swimming pool a oma solai son bar om boka tian hei Greek theme to win sculpture le statues vel te an da boka tuna kanom na hi hotel bar chung ania an hotel hian an mani pualin brewery an nia an beer sarfo po hi an mani siam vekani so India Gate kha ania kan thlenna pia loka omani hei hi Janpat Road ni in apia maya son National Museum kha oma hei hi National Museum ani opposite a hian Ministry of External Affairs office a oma holama kan tilang don nia ti hian Janpat Road ta kan tlan zela hemi kongphei dingle ve hi sarkar bangla ni in MP le minister ho chen na ania kan ma deuh veilam so Rahul Gandhi chen na ni kongpui hi amoi khop mai hei asir thingkung zong ne hian henglai len phei hi minister le MP te chen na ani phei deuh furani tuna hian Vasan Kunch lampanin kan kala Vasan Kunch si JNU te ambience mall te omna vel khani henglai vel hi Africa Avenue ania payment? 1 minute.
ti hian kan hotel omna Connaught Place lampanin kan let le to a chanikia puri veng kan pal tlang phei le a tuna hian Africa Avenue konga khan kan tlan le mek to ni hei hi Lila Palace 5-star hotel ani hi songlai so Nehru Park ania azau khopin ka ria hei ti hian Nehru Park kha alani zel ani Kiki Hotel Ashok ania chuan hei hi Samrat Hotel ani thunga 5-star hotel lian tak ve ven ni chuan hei minister le MP ho bangla le na khan kan tlan phei le mek to a Akbar Road pheivel kha ani le to ni hei Lok Sabha speaker Om Birla chena te pawh kan tlan pel ani hei hi Ministry of External Affairs office kha ani le a chuan Kiki Rashtrapati Bhavan kha ani le ani voin hian Haryana state panin kan chuak nga la mase Haryana kan kalna hi chu video dangin kalarang da anga Delhi kan let le nuwa ka kalkol na vel hi en chunjom le photang tunchuma hian Mizoram House Vashan Vihar mi zo ka khan kan thlenga khi tami khini leng chuak na voin chu bian sport kalpon nila Helai Mizoram House atanga chu phei mai khania Vashan Vihar metro station khani hian ambience mall Vashan Kunz ka thlenga ambience hi Vashan Kunz le Gurgaon na om ve ve a Delhi mall lian te zingami ani ve ni chuan hei chunglam food court a hian thil kan ei dona counter a thil kan vo order khan he device te hi token ang deuh khan min pe a kan thil lam kha ain ready huna arun rianga counter a khan kan valam mai don ni hei masala dosa le cold coffee ka in don ni hi Kutub Minar kan kal don ni Kutub Minar so tilai so lang to mo Kutub Minar hi Mirwali area South Delhi lama awma hei ti hian ticket la turin kan in tlarve dona ticket hi somli manania foreigner tan cheng zaru kani ti hian hei token hi min pe a chuan gate lam kan pan phei me ka tuna hian chuan hei kan lut phei a henglai hi Kutub Minar complex ti ania area hi karin ain lo zau dai me a Kutub Minar bulla hian muslim te in khomna mosque lian taka om thina Kutub Minar hi kum sangat za somkwa pakwa changa sangkhat jani somni chunga sakha nia fit jani somthum pakwa sang ni in achunga hian step zathum somsari pakwa a omani chonga anga thena nia hetiang lung manga mosque bula tawaran sak angchi a hian khovela sang berani edi sangkhat za somkwa pani a Mohammed Gorian Rajput Lal Prithviraj Chauhan anne nuwa ne na chin chiana victory tawaratan Kutub Uddin Aibakan asakha ania Delhi Sultanate Muslim lalram intranna chin chiana ati thei ngal om boke asaknan hian sandstone senchi le marble ten manga asakna tan hianin helai le abulvela temple somni pasari chuang thietin Kutub Minar le Kuwat ul Islam Mosque saknan hian an mangani helai mun hi UNESCO chuan World Heritage Site a puanga Archaeological Survey of India ASI kuta awm ani Kuwat ul Islam Mosque hi alian hlea historian te soidan chuan lalram masa Hindu lalram hunlaya temple omna huna sak ani antia acha tap khop men ker ngom Kutub Minar hi Uddin Aibak khan achong khatna chau hi samana anuwa amak pa Iltutmishan chong thum asak bel a achung ber chu kum edi sangkha jathum somruk pariat khan trekin adeng chia anuwa Firoz Shah Tughlaq an chong ni sak bel le in tuna adin hunang hian aumta ani Moscow tuala hianin thirban iron pillar sangzit mai oma hei hi Gupta Empire hunlai Chandragupta pani nain Alauddin Alausiam an phun son le ania Kuwat ul Islam Mosque tuala hian ading thin ani
Hei Qutub Minar atangin kan chuaka metro station kan pan meka. Hei hi Qutub Minar metro station ania heta tang hian Red Fort Station Thleng kan tlan don ani. Ti hian X-ray call a hian kan bag an scan veka chon hei ticket counter oma. Helama hian ticket vending kiosk a olo nuala. Ti hian call a hian kan kalduna station kha kan chuwa ticket hi debit card emo UPI magin kan leimai ani. Online ate apps mang te po in a lei thei boka. Chuan kan ticket QR code mang khan helai gate a hian lu tlang anga ya ticket kha avalit lo chuan alu tlang thei lo ani. Delhi Metro app si ka download ati hian kan kalduna kha kan chuwa chuan kan kal dan tu kha fel fai takin min hril mai zel ani. Tuna hian platform chu atangin yellow line kan la don ani. Ti hian metro alo thlenga kan luta kung khar hi ain hon rei vak ngai lo wangin che zungzung a poimo khop mai khidi khian kan thlen chin le ma bak station kha alang zela baka station tin thlen don hianin aron puang zel bokani. Central Secretariat Station a hian line kan thlak dona purple line a kan chuang ve thung don ani. Tian metro station kan chuaka Red Fort khalo ata ta mai kong pui metro station gate kan ne Mian lo tam khop mai hei ticket counter hi dar nga thleng chawan hon thina wangin chung kan lut thei don talo ani. Red Fort Lal Kila tia soibok hi Mughal lal ho Mughal emperors te chen na thin palace Shahjahan Khan Agra atanga Delhi a khopuya sondon kum sakha zaruk somthum pakwa asaktir khani. Mughal Empire architect Taj Mahal po design tu Ustad Ahmad Lahori akut chuak thau ani. August ni sompanga sakha zakwa somli pasaria Indian independence mukhan India Prime Minister Masaber Jawaharlal Nehru Khan Red Fort a Lahori Gate chunga hian nampuan zar apot pharani. Thleng hian Independence Day chu Red Fort a hian man thin in Prime Minister in nampuan zar pot pharin akut atang hian thu asoi thin ani. Khatizong kha Delhi ka cham chung ni khatle chan vea ka fan man te nia video mi lo thlir saka wangin ka lo me kun man dum le.